Ole, si bai le vek ule. You guys athe ang chin chu kan khoya video po kan siam choma ma brenga chu tuna hian tam tak chuan kan zo to ti tur a chi to lo deuh ni te po kan hria a chuwang chuan ti tur pakhat kan han soibel le don han soibel han ti mai la thil har sa lutuk kha ani lem lova chuwang chuan tunami hi kan lo ti le don ani tuna kan ti tur hi adar chungchang ni a adar kha kan verify vek to mai theya tin verify chi lo te pol om mai theya tin adar nei lo te pon om theya mi kha chu nga po lo ni ta se khang ho wa kha kanan en thok thuak don ani le te kan lut mai anga ma sabera chuan tila hian video tanga pong ka sei to thoi ka hre tila hian student khan incomplete hi a zero vek tur ani mo maro chu voi khat in tia in ti zo khan mo in ti zo khan hei hi aruin update ngal don lo nga ve phota ngai rei ve deu nga ngai chu kan lo hre don nia voi khata iti rol khatila hian pahni lom ta se pakhat ti khan pakhat aruin thlak ngal don lo nga ve deu ngai chuan hei zero vek tur ani chemi kan ti chuan hemi kan ti kim vek chuan no pang 8 ma chuan kan zo thei ri ani ti kha ka hre don ania chuan tuna kan ti tu chu list of all student kan kalanga active student kan kal le anga chuan ta hian other class class chu all kan da mai nga entry apo hen all kan da mai nga complete lo kha che ta dashboard kan en vek to a etilai bi ka hen chi sang sang om ta other not available mo other not available hian click taila ten ming li sar tlar thladon ani mo ming li sar tlar thla complete vek to si other lo kha heng hova hi heng no pang hova hi other an nei lo ti na ni ta a chungi other nei lo howa chu an nu le pa te information in penga other la nei lo nge an la submit lo nei reng si khan school submit lo te kha lo om ve theya khatiang kha an nei chuan in submit tiranga in update anga other amaro chu tiang ni lova la nei lo hrum an ni chuan an nei thei dan kong te po kha atul ani chuan ngai to puya an nei thei dan kha ti ve tu ne amaro chu kan soi thin angin nei du mi lo kha om ve the nia khang ro kha chu kan thu le hla ani to lo ani ti kha retai la tha ome chuan da ta chuan other pending mo pending in ayam ti khain enanga ta jan pending om lova pending om zia chu other thun vek to si masela verified lo ang chi kha mo ka khani ta hei taki chu pending hi chu a om thei chi to lova no pang an engani an profile zulu khan an other iziak luta other number iziak luta other as per name iziaka an date of birth tenen an female male nenen mil chuan automatic in update ngal thin ani mo chu bang chen pending hi chu om kher to lo mai the ani alo om hlo ani chuan in lo siam rem do nia dot le a validation fail mo validation fail validation fail ke ka nei lo hlo mai a validation fail a hi chuan na china kan soi ma chi kan soi ang deuh khan other number in chuluta other as per name in chu a date of birth te male and female ate khan in ang lo om chuan a validate thei don lo a khang validate thei lo li sakha ta hen ron lang don ani khang ani kha chuan an other number ten en thanga other ming an zia dan ten en thanga date of birth ten en thanga keima experience apo hetilaya a date of birth lo om sakha an other kan dila khan lo mil lova a date te lo mil lova khateng khan validate thei lo kha lo om vele ni dot le chuan verified mo verified hi mo other verified vecto ho hian kan soi tur chu om ta ni tila hian en taila MBU antia mandatory biometric update ti nani mo mandatory biometric update hei hi han en thuak taila Google lampanga mandatory biometric update hi enge a omzia kan ti chuan it is a process where children enrolled in other need to update their biometric data mo facial photograph fingerprint and iris scan kan ti chu mit khani maya so at the age of 5 and 15 mo kum hemi omzia chu anoi chiar le this update is crucial for maintenance of accuracy and reliability of other data
and to ensure the continue access to other link service hemi zia chu no pangkha kumnga an ni main other kan nei tir ta ni entinana mo chu kumnga an ron ni khan mandatory biometric update an ti ngai ni mo chu hi mundanga te point share mai theya hemi achan chu no pang hi hemi bor chhovela hian an biometric engani an fingerprint ten iris kan te hi thil in thla ko thei chu wang chen update angai ani chuan kumsom panga hena lo ngai le bokta chumi zia chu kumnga an lo ni chowa kumnga MBU an tia mandatory biometric update an tia chuan an kal chowa kumsom panga an lo thin le khan mandatory biometric update ti angai le ani chu mandatory minga pa mandatory ani chu wang chuan compulsory ti na kha ani chu hei hi ti angai ta chung ti ngai ho ba chu engtin nge kan hria tang ti kha tun video kan sei tur hi ta ni kalau ti nual to hetila hen verified tho to bi ka hi ka enta mo verified lo ho ba kha chu hemi MBU hi omzia lo om lo verified to china hian hetila hian he ngau hi ngor o kan kal san phutang ka lo ti chin to ho ba hi hetila hian hei hetla hen enta ula MBU status mo mandatory biometric update status si NA not available mo not available aleng ti ni not available ani chuan headline noi hian revalidate for MBU mo other hi ain verified vector hey ain verified vector ma se MBU kha ati angai le ngai lo kan enang revalidate kan tianga revalidate kan click anga kan confirm anga kan agree nga headline ngero ni jek kan enang MBU pending A315 inti chuan an atara kha mandatory biometric update anti angai ti na ni adot lekan tile chin lo ka nge angai lo khan tin ngaron lan ve ang ti kha nge local day mi angai lo wakha achunga khen ka nei to tho na ma se etiat khoi lai nge han ti kha kan du deva agreed up englo lampang engoro he tilahi local thui to mi ngora kan tile phot menge englo lai tak kha khoi lai takan ron lang se ka du deu wang khania alang chi to lo ka di to sa ka tilang mayang khatia revalidate din ti khan hei thil pakhat ni hre tur chu kan soi lut lo nga adara hi he tilaya UIDAI ne na in link ani wang hian adar verification te hi ti theime lo changa mi hei mo apma ka ti howa kha mo chuwang chuan ti theime lo chang kha omve khatiang chang ani kha chuan in tilo mai don nia in nga ve de nga kha apma ka ti ho jong jong kha UIDAI lampang ne na portal san ve in link ani wang khan ava verified theilo chang kha omve thina kha wang khan khatiang lo omani chuan kha a thei lo ve thin mo chuwang chuan hei hetila hian kan ti to sa pakhat hei tilai hi mo hei hi chu MBU not required antitani mo MBU not required hemi omzia chu hemi hian hemi tan hian MBU hi ti ve ngai lo mo angai howa hi in chin chianga mo ashanin angai ho download theilo ni angai ho ashanin download theilo chuwang chuan hetilai tang in chin chianga hemi MBU pending ti ho zonga hi annu le pa te in shrilanga MBU update anga in tianga chu in update tir dona an update zo huna hei hi in revalidate lenga not required ain ti huna tok dona ni mo not required ain ti ma hi chu engeni ala fulfill lo ala fam kim lo ti na chu kan hredonia kha tuna kan topic chunta MBU mandatory biometric update kha no pang hi an ngai le ngai lo en vekanga angai ho list chuakanga an mani in information in penga in update tiranga chuan update to an update to nuwa information on pele le chawanga I revalidate ang chuan MBU hi not required ti vek nuwa other validation hi izo ve chau don chuwang chuan hei hi kan lo ti le ngara nule pa te nen information te po kan pek angai me chuan
ka hriat sual lo chuan hemi MBU ti na hian cheng som nga chawi ngai kha kha kan lo hre ve don nia engeni ati tu te zirte pon aman ta chu danglam mai thei hemi sarkari na englo chi angai chen cheng som nga an choi thin ani kha kha kan settle don nia kha kha tun tu makan topic chu ani kalome